Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli njengoba sasinithembisile ukuthi makhona okusha esikulandile ehlathini soqhamuka khona la emsakazweni sizovela ukuthi naku kusha esigayile, naku kusha esiyile kokutheze ehlathini sabuya na. Babukeli emakhaya sithi sivela usukwini namhlanje ilanga lishona umuntu kade ematasatasa imini yonke kwehlikwa kwenyuka. Siyaxolisa nokuzoshuthela kule gumbe sikulona. Isigodleni bekubhizi kakhulu ngoba nazi ukuthi imini ozibambela mathupha yonke. Imini osabantu emkuleni, imini ogcaba abantu njengoba ngisuke kuyimini ofungile ukuthi lento nginayo. Imini ozibambela mathupha ngikuthumele ngomuntu mesofike phakathi kwaleli khaya. Babukele emakhaya namhlanje siniphathele induku ejule kakhulu. Kade sikhuluma phambilini la sasikhulume ngenye induku. Le nduku esagcina ukukhuluma ngawo le yokucupha umuntu osehambile emhlabeni. Kwakhona abantu abangihlupha kakhulu bengifonela bethi bafuna ukubona le nduku ekuthiwa usehla nengubo. Yabona futhi ukuthi abanye bayebezinyanga, uyayizwa phela umuntu oyinyanga lo limini makhuluma ukuthi hayi inyanga le. Noma ingakhuluma ithi iyadrayisa lo limi layo iyashintsha ikhuluma nje njengo izenzo lova kodwa uyazi ukuthi hayi umelaphi lo. Nawe le nduku le. Fakuyi fresh man. Uyusehla nengubo lo. Induku yamalumbo ke le masikhuluma ngenduku yokwakhilo yonke inhlobo yelumbo ekona emhlabeni. Yisi sigangi ke lesi usehla nengubo omnyama ke lo. Isigangi sokugcina le nduku uyakwazi ukuthi uyishintshe uyitshela ukuthi enza ukuthi iyakwenza. Le nduku le uyakwazi ukuthi wakhe ilumbo. Le lumbo lakho molaka kodwa futhi uthole le nduku khoniwe ngoba bathi umkhwampunzi. Umkhwampunzi sona sigangike esiwumsungulwa lo ilumbo. Mathiwa wakhe ilumbo lithi mashaya umuntu limshaya angavuki noma induku yokushaya ukugadla umuntu angavuki. Le nduku le moya yakhe uyihlanganisa sokuzihlanganisile zonke waziqhatha lezi gangi lezi nalezi induku lezi makuthiwa wakhe induku yokushaya umuntu noma umuntu osekukhathazile kakhulu ngoba sike singaphasisi lento ukuthi hayi ngifuna ukugudluza lo muntu uyisitha sami kodwa uthi uyabeka lesimo sakho ubone ukuthi hayi lo muntu uyisigangi nje ufuna ukuthakatha ukubulala umuntu ufuna ukwenza icala. Lokho ke kuyahlupha kakhulu wa manje gcina isikhwama sakho sishona phansi ubone ezinye inyanga nje zigcina seziphuphile nje sezishutha ukudla ezinye zidla zipost ubone ukuthi bazisagayi seziyadlala zidelele ezinye inyanga ezinye izimo esizibhekane nazo kwelezi ezinye inyanga uthi uyabona ukuthi inyanga le yafona iyadelela iyacomment iyadelela yabo izona izimo esibhekena nazo ubone ukuthi isoke lo sosimo leso sezinyanga lezi ezithiwa sezihlaziya kakhulu sezikhuluma kakhulu zifuna nokuthi zikwenzisa izinto engezona. Le nduku le uhlushwa isitha esesikhathaze kakhulu. Uyabona ukuthi yonke into yakhe ishona phansi ile sitha lesi mhlambe saphakathi kwekhaya siphendula amadlozi sinento ekabi isilwane yithutha ndaba nithi nizame into okungazi ukuthi uzwe ngoba hawu sekuyihlibhizile. Le nduku le moyigaya soyifaka lezi gangi ke zonke lezi eziziqhwaga. Ufike uyihlanganise le nduku mase uthola umuntu osensukwini zakho sesikhathini kuwena uqhulelayo lezi nduku lezi sesizifake lezi gangi lezi omkhwampunzi. Wafaka nalabo abanye izigangi lezi le nduku esabathi uzikhunge ngoba le nduku uyakwazi ukuyitshela ukuthi hayi usibani akazifake emotweni uzifake emotweni wathi usibani akazikhunge iyona into ebizwa ngelumbo ke le. Wathi usibani akathi uya toilet aphunyele umoya khona afele khona isigangi ke lesi induku esigangi enza leyo nto iyona ke le nto ebizwa ngelumbo uthi usibani bamshaye ngelumbo. Into enjalo okilumbo sike sihlaziye kanjalo thina safundiswa kanjalo le lapha bizwa ngelumbo lo ukuthi lento ikhulumise yenze leyo nto. Le nduku ke ufike uyise kulomuntu mase suyihlanganisile uncenge lo muntu osensukwini zakho sisikhathini omazi uthi ucela kushayele yona noma engekaze ayishaye ngoba phela umuntu esifazana akanawo lamandla okugqula kakhulu into izibe efaya ayishaye ishawile izandla zakhe ayishaye
ifuna lezandla zakhe lo muntu esifazana oseyinsukwini zakhe le nduku mathiwa khandwa lelo mboke lizobe siqhwaga ezanimashaya umuntu ashone phasi angavuki noma uvika ngalo ulenza isifiko sakho kwizigadla bakugadla ulishaye libe insizi le nduku zonke mase sushayile za insizwa usifake ebhodleleni lemayonnaise lento le nduku lezi uzihambise kwisalukwazi isalukwazi singasaye ensukwini ufika umnike lebhodlela ukuthi akaliphathe noma usuku lonke nje alibamba ngezandla ufuna ingamele le nduku noma uyithele ephepheni ayithinte ngale zandla zakhe le nduku lesiwe siyikhuphule yona ndlela okuyigangisa le okuyizilisa mase kukhulunywa ngokugangisa umuthi ke leminyangeni suke khulunywa ngento enjalo awule uthinta ngezandla zakho usuku lonke so uyabuya ke wena lo muthi uyawulanda ke yena so wenze lezigaba lezi sizibalayo usuyihlanganisa le nduku yakho ke kahle manje so uyicola ke siyinsizi ke sekuyilona lumbo lakho ke leli induku yakho yokuvika ukushaya umuntu okuvukelayo ngoba njoba sile eminyangeni kuyenzeka ukuthi kuzovuka nje okunye kwenyanga ubone ukuthi hey nangu uqhamu uzofunda ngamukumu ubone ukuthi hayi kuyaxhakazisa impela kuyajijela izona zimo esibhekena nazo leminyangeni induku ezikanje zike zifuna ukuthi ube nazo esigodlweni induku zemkhonto ecijile ezikhona zikodwa le nduku azifuna ukuthi uzihlalise kakhulu esigodlweni ungazibeka nje kwenye indawo noma isegarage noma sihlale kwenye imoto yakho ungasebenzisi kuyenzeka ukuthi unemoto eziningi egcekeni khona le moto ongayisebenzisi ufake khona ushutheke lapha kwamasithi ukuthi kuyentweni kwisitsheni sakho izona induku ukuthi makuqhamuka isimo esibi vele ushone kuzona unyakazise zona le nduku futhi inhle kakhulu uma ungathola imamba mina ke induku zami zokulwa bayazi abaningi engibala usizini ngikholelwa kakhulu imamba le insikazi yona enempenzima engahlehli insikazi ebaba ukuthi uye esigangeni umba uhlangabezana nayo lemnyama uyibona ima ivusa ikhanda ibaleki uyibona ishaya ubala ishaya emoyeni ishaya ngalo ubona ukuthi sekushoda manje ukuthi idilike ize kwena mekuyashaya noma amagame awu4 ishaya ubala emoyeni iyadilika iza kwena phansi igwala uyabaleka ushiya amasaka moyoxebula ehlathini iyona ke imamba ke engahle empini ke yona imamba ke mina ngisebenza ngayo ngiyifaka kule malumba amangwakha ngiyifake lo uvuka laba ngivuse ivuke lento yami iphile ngifake nelezilwane ezinye ezingahlehle ezithi maziya phambili ziye phambili ngilima ngiyikhuza le nduku ngiyiphelezela noma ngomkhonto ngithambani nekuzibani madoda nifike nihlale kuyena nimenza ukuthi ningabuyi nizela nazi izikhali nginiphathisa zona hayi uzokunye kukhulunywa kunye kodwa ke hayi ukuthi shoba sikhuluma lokusiqhuquzela lokuthakatha usukushaya umuntu oyisitha sakho esibi esikabo bona ukuthi sifuna ukuphuca le parish le mhlawumbe uyabona ukuthi umuntu okuhlaliseka kabe emsebenzini noma ilo makoti wakho ukufebele manje usekulethela lamadoda afuna ukukubulala izona izimo esibhekana nazo lesigodlweni noma ile ndoda ihambile yaqonywa manje seyifuna ukuthi idle lo muzi wakho izofaka enye intombi la kuhlale bona izona izimo esibhekene nazo lesigodlweni njoba singaphe kulapheni silwa lezo zimpe njalo njoba ngifanekisa ngenza umfanekiso ngale yokukhuluma lokho engikhuluma kule intelezi ke la esiniphathele wona ababukeli ebekuyiyona besizokhuluma ngayo sesidlula nje kule nduku le usehla nengubo ngoba insizwe eziningi zaba nokungithinta ngawo kakhulu sisho ukuthi hey le nduku ayitholakali ngiyithola le nduku ayitholakali vele le nduku kalula le nduku itholakala le emaweni le ngovuma phezulu modlula le koBhabhanana itholakala ezigangeni lapho ke lo nduku le emawena lapho le nduku induku eyisikasi le engatholakala kalula usehla nengubo lomnyama isona sigange lesi uyangena ensizini uyangena ezintweni zokulwa sezimpi ezahlukahlukene bese sithi ahlule sikhulume ngabo ngoba mangikhulumisa kakhulu abantu ngawo kade ngigcina ukukhuluma kale video engikhulume ngayo siniphathele intelezi lababukeli yokuvikela ikhaya enamandla kakhulu le ntelezi le
ivikela ikhaya ngendlela ukuthi makhona abantu abahluphayo izona zimoke esibhekana nazo nje njengoba sike kulapheni thothi kunabantu abangenela imizi bakhomba abantu ngezibhamu bathatha ama-TV yabo bathatha izimoto bathathe bonke ubukhazikhazi abakuficayo nenduku kuyakulekelela lentelezi ezibweni ezinjalo nentelezi leyo makushona ilanga uyigovuza ngesikhali uyikhulumise ihlale zinesikhali phakathi ukhulume nawe utshele uyikhulumise uyitshele uthi ngikhuluma nani bafana bomoya ke manje ngithi njengamanje ke hlanganani ke madoda nazi izikhali esiniphathisa zona phakathi kwaleli khaya labantu abahambe behlupha bengena imizi sibafuna abantu abahlomile la phakathi kwaleli khaya abantu abaphethe izibhama sibafuna abantu abeze ngobuba sibafuna la ekhaya ilwani nabo nibahlakaze besakhanda uzungu leyo kude bangezi la uma beza la babulaleni bangangeni phakathi kwaleli khaya bese uyathela uyakochela esangweni uchele wonke umuzi manginezimoto nazi izimoto uzichele nalapha phambi komnyango lentelezi zifakela khona into ezinamandla ezibukhuni kakhulu ukuthi athi umuntu mebuka leli khaya hayi asha xoxa athi hayi leli khaya libukhuni kakhulu angeneki leli khaya la ekhaya nesithunzi yenza ikhaya lingabi lula noma kuthiwa leli khaya lakho akuhlala umuntu kodwa fanele kube nomuntu ozohamba ayochela uma kushona ilanga lentelezi lesifake amakhubalo ala ku14 lamakhubalo lawa ke lezintelezi zonke lezigage safaka ke namasimbe endlovu sibayaza belapha abaningi amasimbe endlovu anemfihlo enzima intelezi yakho uma wakhe intelezi ukuthi nje kube nesithunzi ikhaya lakho libe bukhulu ukuthi umuntu avela ngene nje adilike esihlahleni fucaphune lamasimbe endlovu wathi gqo kancane uwafake kuyona intelezi yakho so fake zonke leziqhwaga lezi ezinye ezinamandla ufake lamasimba akhe endlovu liba nesithunzi ikhaya hlonisha vele nje kungenwe noma kanjani lentelezi yakhe ihlezi nesikhali phakathi njalo makushona ilanga kuyachela hayi ukuthi kuzaba nomuntu oyedwa ochelayo ukuthi hayi uzibani banakekho namhlanje uyena uzochela noma ubani okhona phakathi kwekhaya uyachela ukuthi ukezinsukwini zakho uyachelwa ngoba manje induke kahle le yokulwa impi evikela leli khaya ukuthi ikhaya lingabi indawo yokudlalela ikahle futhi kulabo abadayisa ebusuku uthola ukuthi unethaveni ebusuku kufike abantu ababuye balwe la baphakamisa izandla ungayikhulumisa itshele lokho ufuna kwenzeka uchele ngawo la phakathi kwekhaya ukuthi sifuna abantu abafika la kube kanje kube kanje induke kahle kakhulu iyona ke induku ke siniphathele yona osukwini namhlanje babuke siyabonga inombolo nizayibona igijima le screen iyona inombolo uma ufuna ukukhuluma okujule kakhulu video call makube njalo